In Manta A. Grenard S.J. Manta C. Blesses S.J. Manta Daule Kujur. Manta Alhad Tirki. Manta Dr. Bahura Ekka. Bishop Dr. Nirmal Minch. Dr. Prakash Chandra Urao. Dr. Karma Urao. Dr. Hari Urao. Dr. Narayan Bhagat. Dr. Shanti Halho. Dr. Usarani Minch. Dr. Agapit Tirki S.J. Dr. Emmanuel Bakhla S.J. Professor Mahabir Urao. Professor Mahamani Urao. Professor Ramdas Urao. Professor Somra Urao. Professor Somnath Urao. Professor Sura Urao. Sai Gopal Urao. Ranchi University. Ara Nanna University ta Gunu Kluh Lurgariyari. Kuduh Bakluria Khodaha Dilli ta Sai Ashok Bakhla Sin. Ara Dr. Sisir Hasin Gaddi Jiyatule Taubahtan. Ar ormar kuduh kathan ko ha parda age ara Bakluria kam age chihut nana lagna. En Dr. Narayan Urao Sin. Ara Sai Vasudev Ram Bamenandan. Indrige ka Edo Jhan Tolong Siki Ara Kuduh Panna Lipi Kamchar Ara Kuduh Khudhage Unte Koha Nishtha Chinha Chichkar Anar Jok alat kuduh katha tule tur age chiutna na lagdat Aren ho en Bamenandan Ara Dau Bakhtan Muda en Ana Bidan ka Kuduh kathan koha parda age University tihu bahari urukna mana ungi Indrege ka padda khepta syan syanir majhinu निष्ठा कुड़ुख बक अक्कु गुटी बसरकीरी ईदें है जिया उलाता घोक तले इन भारत ता वायु सेना नु 20 बछर नलक नंजकन 20 बछर नु कर्नाटक रा तमिल राजी कुद्दा गेहु मोका हखरा कन्नड़ रा तमिल कथा एंग है जिया के मुरुक सुच्चा इंद्रगे का एड़ो खोड़ा ता अयंग कथा तनी मनी कुड़ुक कथा संगे जुमरी इन घोकचकन का एड़ो कोढ़ाता अयं कथा बकलुरिया कथा मना उंगी होले इंदेर गुरु कथा बकलुरिया कथा मना पुल्लो अन्य घोकार तंगा अयं कथा गे अकैलोला कुंदिया वायु सेनाति गिरमिट मंज का होखा एन इंग ददस घी नलखन एरा लूडिप्पा बरचकर आस गही नलखन एरा एंगा गे ई पुथिन टूड़ आगे बौसा खखरा एंग ददस डॉक्टर एतवस कुड़ुह खोड़हन उजगर ननागे जिया उद लक्कर अदस